Үтө күннен басталлах күнді иелер улустағы көрес кыттылақтара, сунтардағы оғыз искусстватын осколата сылттан сылайы саңа проекттары керегеға утумнақты келлерер. Бүгін бігі улустағы көреске иелер бітігер мұңыра соқ мақталбытын, тапталбытын, алыптақ кейстен өңі ойулан жүхінден көрдірбіт көрес кыттылақтары келен тұралар. Каждый кихи кыра о сааттан руй дурана улатыр били кырхаджан руй даватах боланы сахартан улат руй дон багарар руй дур бола били хайдан яронна ие ден кихи хамай тохтарды күндү тохтарды хамай жолу берер ияган олоң тухар хүрек кары жер болахана билигине бар иелер урук бар иелер портреттерин олар болар ден наха баганалаатым антон багана бу Толан бугонис биле кыттачы кир келен турар. Ул ханың ары буланы хынтарны кеттен. Бу бар метретер иелер бары. Ки хүрәнне хатысалар. Карактаргар тапталларын хакастер онны биле урыйдабыт оголары. Иелергер мактанан, иелергер жүгүрүен, онны биле бу урыйдабыттар биле олуктурун хархалан калар болот да. Онны поколение кинерге манны семейный ценность кубулуен. Хүрдәгән улхан потомоктарга бәле хаңыр букут. Ие тугунан комогой кулла кохоннор кохуллуптара, ыры санала ылбагай ырыалар ылламыттара. Онтон бүгүн ияга истин ийини, угарабат тапталы, муңура соох макталы, алыптак кистеннен жүһүйен, оюлан көрдөбүт, күрес кыттылактарын кыттай билсияган. Үтө күнүнөн мен бу Сонтарда политехнический лицей әбиюрактан педагога Тойго Гуячета Иванова Диана Вячеславовна еммин. Тобу конкурска хадара нахачой были обычно олар гере болачы ди. Оны биле улахан жоңго болбуттан наха өрбүдүм. Оны тобу маннык Уругуйтон Марина Владимировна конкурстарын ыйтарыгар урутун кыттахатыбын. Ота ием Григорьева Александра Ивановна кинетон общественной байки еме бу хор көгөр хор Салиха кинеха юбилейнан даганы ден маннык белек курдук унарыбын, оны томе хиеннеригер, көрхаджалларгар, инкалар буллади. Уруйдур мен акыр бәпмен, манны уруйдур танаяктым, оны астынным. Үтө күнен атым Валерия Борисовна ден быйыл хана кирбитим компьютерный графика учуталлы. Онан урут кырайжан мамон уруйдур ага этим нар ачкыдын уланан атын киһи курдук боларды. Онтон нар бир көрүннәк киһини көрөхатан памяткар кирен халар бу. Улин кырайжан хайдах көрөрбүн бу манна компьютерга уруйдабыдым. Это мен Василий Александрович Уаров демен. Бәмиде тиен тимирин быа хоңрутна оны хомос хоңрутна директана. Отай кахандан рисунок живопистенге йөрмәтә. То ога хаҗамантан бәм агавын үтүктән мен үтүк агавын үтүктән кин уруйдурун үтүктән уруйдуратем. Школа искусства үйләр булымы художниктар укырмата кайда уруйдыныктан билеумма. Үтем Ким Михаил Петрович кайда уруйдурун аны көрөн йөрнәр ба. Онтон тәһәрттән тәне бу агай конуктаатан та уруйдан көрә кыттан көрә директен тән үстүне уруйдан бу ем эдер эдер хаскатын булымынтан онды уруйдан. Жибу мен бүгүн манны уруй көрөм демен токтабатам. Билбетагым, конечно, мен бүгүн сюрприз болду. Бүгүн хаңа хасыр эбет саган эппите выставка бараган көрөгөн ден. Эйгин уруйдабытым ден. Бу уруй болганы мен эдердакпына хүрбө 3 састак бар түспүт картыскам. Бу даже бу карт короче бу туахтай. Яраханы жамын түспүт картыскам аны бу мен испергене сахиджар. Ага. Ага, тыгынча 900 агын 3 жылдакка.
Мен Степанова Тамара Ивановна демен, сунтары бастық неміртаға школатын ИЗО, оны технология учталабын. Бұл ебін ургылдабдым Степанова Матрена Алексеевна, кені 30 сыллақ төріғ. Где-то 30 сағығыр болы. Постельдің ургылдабдым. Мен Алексеева Валентиновна демен, хәттіс нөмірдақ солнышқа тұтсаққа итачынан ләлейбін. Бұл иебін ургылдабдым кені некеге бар көрін білер болу, кені өйтін тұқар атықтабда Россоюзға хилпоға, Епифанцева Августина Ивановна ден. Бұл ургылдурбым осторията ден маннық. Неделі ұннара бұл білеріні бұлан көрбітім, күріқтігі болар ден. Онта ұрып, наха ургылдоқын бағар әретімін. Улхан құдоғын не хоқпын, анал үйраға хоқпын. Бүтәхейген қарындағынан ургылдабдым, өйдатық бөтір дүс класска иебін, онағабын ургылдабдым. Туара оскола хордақ болуы бітті. Онтан жабу күріға көрін бір наха кірттіқпін бағар бұтым. Неделін хуптонны көріттім, онтан бұл күрес бол жоғы бүтуяған бір күн еннені кияға тоғыстан 12 часқа дер ұрыйдан бітер бітім мантыбын. Бұл менің осколаға бірге өремет күйім Макаровынан дерді Горовна ден үлеті, кені иеті Зоя Хрисанповна ден өтін тұқаратылық чанжысақ күлелі біті. Бұна деме ұрыққаттан таларын ақпағай үнкі өт, ұрғыджыт әбіт. Григорьева Наталья Семеновна демен, солнышко детсака идячinen левин, оннан эккитегенче оны сылахатын ургуй усталан кенин битер битим, эрере онны ургуй дур эмник. Батын үлем атын буллага дибатта, улен ургуйда вактын дехтиндарым, нама ханга колонан көрдүм, бем ебин уеттам деген портрет, живопись, гуаш. Бем ием буллагана Тухтан мәңе хаңылыстан төріттәқ, бәйім таттаттан хыджабын. Ием еме таттаға бар бұлдаға дебатта. 5 олақ. Атымадық үйет еттім ден астынан тұрауын бәйімілі өттін еме. Биги Андреевтар дем болот, мен Андрея Ивановна Петровна мамабын. Мана оғам Андреева Светлана Семеновна, кені білеген магистратура Москва верена хыджырыны бұл көрағай. Наха билеритин эрдеттен көрбүтүм эрери наха мсыр бытым бем наха колонукпун багар бытым правда колонун көрдүм эрери ман агалбат баханга жылга түспеппин жигинен бу манна кимете бейт этехе ону бейт миното кыйын рухидава тебиппин ден хирбите жигинен нурусуйдик таксы бутете олихин бу эжи Наташын рухидавыт онда бу кыра балтын лизаны онда мин о көрдөка ото жигна харскатын көрдү. Мен Потапова Фёкла Панфиловна Сантарда политехнический лицейге эби үйрәктәһен ушуталынан үйрәтәмен. Онна балланы мен оголору килейдәһен үләнемәтнән жарыктыбын һәм о хон тукайбынан бу конкурс билдер биттергәр о жамандан бро балан көрбүкейден бу иебен балланы эдер хагар хамай хөбүләбит картыскатын буланыламын. Ол хагана балланы туах черно-белый это ди бу бар. Оны баллана бу үйетитем мен баллана хаңарды биле цветнойнан кутаммын бу клейнан кутан порошогунан урухидабыт портретым болар. Это бу тарахин ахары шой тарахин бит инникитин даманнык тарахиннерге тон кытта туруллу ден үйребин он мантерьен Марина Владимировнага мақталбын дердебин онна тажыбу мамам хамай ыл болбут хамай керебеле түгенин үйетинен калдырдым деп мен үйребин. Жөгүнүнөн мен атым Наумова Татьяна Ефимовна ден бейим солнышко десакка үлелибин итачинен. Бу мама бун тох үйрек берүрен ханжамын ургуйдабытым учебный ургуй жигине. Мамам би алта оғоны иппет болын мақтанабын. Спасибо за тох маннык мероприятие пыкытыр. Тох уруй күрәгә Аллах ага яхпатты. Кыттуатага мұратты. Иңнарас конкурстарга үйренер хәҗән кыттудым. Бәм нам колледжгар уруй жуталынан үйренмидим. Он воспитательный нюлели джаумилиген. Мен атым Иванова Анжелика Степановна, тебе йорта школатын
уругуй шуталабын. Бейем боллана бу конкурсу истәттагына тутатына уругуй дургаһанаммытым. Ота канык бара уругуй жут билбейтин кайдак техниканан уругуй дура бейтиге табыллара көңүл курдук ол мен боллана масляный краскадан уругуй дурбун ордорабын. Ол хем боллана бу иебин масляный краскадан уругуй датым. Ия мата Москвитина Мария Алексеевна ден хеяга олорбута билеген комойога хен хуак. Бу ургуй дурбар мен именно бу туакка бейт олорду бутмаха. Ол хеген нар били күхүн хайын болла дагына бирге бар бу мастахагар фотосессиялачыбыт. Ол хеген боллана бу маннык туакка таламмын оңорду. Картыскатын. Оннан маннык үшө бай конкурстар болалардан наха веребен Марина Владимировнага мактал. Аны өссө дагана агаларын конкурстары болар өссө шөй болот диханыбын. Мен Анастасия Алексеевна Боротова. Ого искусство сколтар уругуй учутална лелебин. Элгейге. Бу карындаханан уруйдатым. Студент хажан биддемит уруйдатчыбын, атак бэбин уруйдатачыбын туакка. Студентларга уруйдуларга бу бэм ханга уруйдатым кени. Бу ием Берегина Анастасия Петровна ден.